Namhlanje bengifisa ukukhuluma ngokuzazi ukuthi ubani. Abanye bethu ngifuna nje ukwenza isibonelo. Uthola ukuthi uya ku-government department, ne? Uya laphayana ngabe kwamasipala or uya e-Labour or uya kuphi kuphi. Mawuthi uyafika, angithi uzofika ulayine laphayana ulayine. Then mase kuyi-turn yakho yokuthi ungene, bese beyamemeza, system is down, or system is offline, or lunch time, or whatever. Or uthola ukuthi mhlambe uya ku-interview, u-attend the first interview, second interview, ubhale i-test, uphase, and then ume. Sewumele ukuthi bakufonela ngithi manje bakutshela ukuthi uzoqala nini emsebenzini nani. Ingafiki leyo call leyo. Uthola ukuthi mhlambe nihambe nayo fesa, kulawa abasafesa. Naphuma nonke, maybe ni-team nu-4 or nu-3 or nungaki. Manifika induna ifike ikhombe, wena sibanibani uzani nizoqala emsebenzini. Usale wena kulawo bantu abayi-4. So, abantu engikhuluma nabo yilabo-ke mina, abantu ozinto zabo nje zinzima generally. Izinto zabo zinzima ukuthi ngisho ngakuthiwa kufanele enze nje into elula, ukufuna isicathulo, uzosithola esi-1 isicathulo, esesibili kuzoba umzukuzuku ukusithola. Yilowo muntu engifuna ukukhuluma naye mina. Ukuthi, friend, there's nothing wrong with you. Into eyenzakalayo kuwe ukuthi lezo impawu nje ngiyazi ukuthi abanye bangathatha ukuthi impawu mhlambe eziwubulima or impawu nje mhlambe izinto ezingabalekanga. But engifuna ukusho mina ukuthi impilo yakho inzima. Izinto zakho azizi kalula. It's because you are chosen. You are a chosen child. Abanye bethu basonta emabandleni omoya nani. Kuyabajabulisa nje ukuthi belokhu betshelwa kuthiwa no, wena ungokhethiwe, uneyinhlanhla, unani. Iyabajabulisa leyo nto. But mina into engifuna ukuyisho namhlanje ukuthi yebo usuzwile kanye kabili or awukaze uzwe ukuthi umntwana okhethiwe. Abanye bakuthiwa abantwana besipho, abanye abantwana beyicelo, nje maningi amagama esibizwa ngawo. But okubalekile kakhulu singabantwana abakhethiwe. Abanye kuthiwa abantwana bedlozi, abantwana abazalwa bembethe, abantwana abanjani. But bottom line ukuthi you are a chosen child. You are chosen. Your life is not the same as eyabanye abantu okhula nabo. Impilo yakho ayifani neyosisi bakho, neyodadewenu, neyabafowenu. Eyakho inzima nje. Awufani nabo, ngisho ngakuthiwa kwenzakala nezakho izinto ziza kanzima. Into engifuna ukukutshela yona namhlanje, mhlawumbe uke wayizwa, mhlawumbe awukaze wayizwa, you are a chosen child. You are chosen. Uyilaba abantu uNkulunkulu ukuthi athi kubo, you are a chosen generation. Athi nina nibekwe emhlabeni but you are not of the world. Uyiyo lawo bantu labo wena. Uyilaba abantwana abathi uma bekhuleka izulu lizwe, uNkulunkulu ezwe aqeda kuphendula. Uyilona wena othi ngisho ngakuthiwa kuyakhulekwa, yilo omkhuleko wakhe wena uphendulwayo. Kodwa-ke okwenza ukuthi impilo yakho ukuthi ibe nzima ukuthi you need to take notice, wazi ukuthi ubani, because kunesizathu why wazalwa kulo mhlaba. Kunesizathu why wazalelwa kuleli khaya ozalelwe kuyo. Kwi-background yakho emndenini ozalelwe kuwo kunesizathu, and isizathu sakhona is bigger than you. This is not about you, it's about other people. So nje namhlanje ngizokukhumbuza nje ngelokhu encane ngale video encane ukuthi chosen child. Musa nje ukujabuliswa ukuthi ulokhu utshela ukuthi ukhethiwe nani. Yebo ukhethiwe. Uyakwazi lokho. Manje sekuyisikhathi sokuthi uphile njengomntwana okhethiwe. Wena nje awuphili idlakadlaka, okwakho ukuphila akusuphila kwakudlakadlaka. Unomsebenzi la emhlabeni.
and umsebenzi ungaphezu kwakho, kodwa-ke unamandla okuthi uwenze. Izinto engizokushiya nayo namhlanje ukuthi you can do everything through Christ who strengthens you. Have a nice day.